Yes mbahaye ikaze ni wa muhungu wanyu usanzwe ubahereza amakuru atandukanye, amakuru ahirya no hino ndetse hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu, amakuru ari kubasha kuba yavugwa hakurya ndetse no hakuno. Rero mu gihugu cya Kongo intambara ikaba igikomeje, umutwe witwaje intwaro M23 ukaba ukomeje kuba wahangana n'igihugu cya Kongo. Ingabo za FARDC bakaba bakomeje kuba abahanganira mu gace bita Minembwe, ariko ubu tuvugana muri aka kanya ni inkuru rero abantu benshi batari bamenya, ni inkuru ibashe kuba yatambuka ubu tuvugana. Mbahaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu kanda ku buto subscribe kugira ngo tujye tubahereza amakuru ya buri kanya ndetse n'amakuru ayi kujya abageraho umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze rero, ni amakuru akomeje kuba yavuga ko agace ka Minembwe ko muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, hagiye kubasha kuba bashakamo amahoro. Ibihugu bibiri nka bya Big Power bikomeje kuba byashakiramo amahoro kugira ngo abaturage bakomeze kuba bagira umutekano, bitewe n'uburyo M23 ikomeje kuba yateza intambara mu gihugu cya Kongo, kandi ikaba ikomeje kuba yahashira ibisasu bikomeye cyane kandi ibisasu biremereye biri kubasha kuba byaturuka mu bihugu byo hanze, kandi ibisasu bikomeye cyane ku buryo M23 iri kubasha kuba yahashira intambara ikomeye cyane. Rero uyu munsi hirwe intambara ikomeye cyane mu gihugu cya Kongo, noneho ikaze cyane bitewe n'uburyo M23 yakomeje kuba yasesekara mu bice bya Kongo neza kandi ikabasha kuba yatambukamo. Rero mbahaye ikaze, ni inkuru rero ikomeje kuba yanyanyagirana mu bantu, ndetse inkuru abantu benshi bataramenya ndetse n'abandi banyamakuru batari babasha kuba bamenya kugira ngo babashe kuba bayibagezaho. Nuko Perezida w'Uburusiya akomeje kuba yavuga yuko ubu ngubu tuvugana adashaka intambara muri Kongo, ashaka ko habashe kuba habayo amahoro hamwe na Donald Trump, bagakomeza kuba bagwanya irasanwa riri mu gihugu cya Kongo ndetse na M23 kugira ngo bakomeze kuba bazanira uwo bita Kisekedi, perezida wa Kongo, kugira ngo bakomeze kuba bamuzanira amahoro kandi binyuze mu muco, bitewe n'uburyo M23 ije ariko aka kanya tuvugana ikaba ikomeje rero kuba yateza ibisasu bikomeye cyane mu gihugu cya Kongo, kandi ni intambara ikomeye cyane, kandi ni intambara irimo amasasu abasha kuba yaturuka mu bihugu byo mu Burusiya ndetse no hanze y'ibihugu byose bitandukanye bikomeje kuba byasapotinga M23 ndetse bigakomeza no kuba byafasha igihugu cya Kongo kugira ngo intambara ikomeze cyane. Mbahaye ikaze rero, ni wa muhungu wanyu usanzwe ubahereza amakuru umunsi kundi. Ni intambara rero ikomeye cyane abantu bakomeje kuba bavugaho cyane, kandi intambara imaze igihe kinini. Reka njye kunywa amazi ubundi ngaruke dukomeze kubiba biri kubasha kuba byabera hanze y'igihugu ndetse mu gihugu cya Kongo cy'abaturanyi.